HAD Minister Barim Khorsing Ingtiaphan KADCC Amaipu Lapen EM Barim Asok Tironaphan Working President Arpu Kepek UBI Beng Adungalong United Christian Forum Saihem Kimi Kangpu Kasa Maipu Rong Hangpen Longtre Troxy Sub Association Aphan Suri Pokep Achek Keron Kardom Pini Prime Time Aberta Longpen Nilisami Velenrong Parpi Nonar Juikta Berta Anton Pen Karbianglong Angkang Arlo Longta Indian National Congress Ajakong Kapang Tangpon Tujia Panpura Assam HAD Minister Barim Khorsing Ingtiaphan Karbianglong District Congress Committee Maipu Kepekpon Ajok Karbianglong Ongdung Congress Jabangpen Klembangatum Karchodam Kedamtang asorason kili kecepati hut Congress asong kerem dunlap api keceng sia Parman All India Congress Committee ahinpen District along Asai Arpu Kelar Padulo Lasong si Assam mati Karbianglong along Rialong Congress asong ajakong puthot kapang tang tujia pan lapen angkur kecesak thupamika jia pan pura HAD Minister Barim Khorsing Ingtiaphan Karbianglong District Congress Committee Arpu Peklo lapen iam Barim Asok Tiron aphan abangke Working President Arpu si Pekponlo All India Congress Committee Chief Secretary Binu Gopal ahin pensi phaikuni ni phai troxy ani pachetak alo pensi laso puthak pangdaklo HAD Minister Barim Khorsing Ingtiaphan Maipu Arpu Kepek aputhak ningkarong chipaklangsi Karbianglong along Ongdung Congress asong jalapen Klembang atum pohopen archodam Dipupen Sarjip Kathar Karbianglong Live Arnikangsam Porpai Phora Achitim United Bank of India Ahem Thengsong Arlolong United Christian Forum Asaihem Kimi Ingpupon Bangso UCF Asaihem Kangpupon along UCF Kongchunbang Father Tom Dun Maipu KS Ronghang Dun UCF Chairman A Rengma UCF Acting Kongchunbang Reverend Benting Teron Bangpli Aridengpen Akimi United Christian Forum Saihem Ingpupon Kedamtang Parokri Sirkep Ratrok Sirkep Rasirkep Aningkan UCF Asong Amahang Pathek Pondo Bangso UCF Amahang Kapathek Pon Nang Koklake Christian Atum Tame Break Jam Arwarim Doseta Kisung Kiboy Hut Kachingrum Thekjia Phansi UCF Kisung Kiboy Hut Kachingrum Thekjia Phansi UCF Mahang Pathek Pondo Kisung Kiboy Det Arat Aphan Unan Ke Mondoli Doan Atum Chirum Si Kisung Arat Aphan Kirab Jia Aphan Jisik Padupon Lapen Labangso Office Pensi Pini pen ke United Christian Forum pen ke Klempon nangji asai doan ke laso sai hempen chingwai ching sai pensi Klempon popusi kang puabang puatum pachinipon লাগে বুলি আমি সবে আলোচনা কৰিছিলোঁ 2012 যেতিয়া ঘৰটো মই বনাই লৈছিলোঁ তেতিয়া মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে অফিচটো কৰি থাকিব নালাগে মই এটা ৰুম দিম ওপৰতে ইউনাইটেড খ্ৰীষ্টান ফৰাম কাৰণে আপোনালোকে আহক কিন্তু তেওঁলোকে বহুত দিন হ'ল অহা নাছিলে কিন্তু আজি কেইদিনমানৰ আগতে যিটো নেকি 5-6 তাৰিখে যিটো ওল্ড দিনাখনৰ পেয়াৰ ফেলোশ্বিপ হ'ল তাতে আমি কথা পাতি পিছত এইটো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ল'লে লোৱাৰ পিছত আজি আমি ৰুমটো তেওঁলোকক দিছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ হওক তাৰ অৰ্থে আমাৰ বিশেষকৈ ইউনাইটেড খ্ৰীষ্টান ফৰামৰ যিটো তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে আগতে বহুত কষ্ট কৰি অফিচ তেওঁলোকে একেলগে বহি মিটিং কৰে এতিয়া সেইটো নহয় পেলাই একেলগে আমি মিটিংখন আমি ইয়াতে পাতিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰাই যাতে ঈশ্বৰ মহিমা গৌৰৱ হয় তাৰ কাৰণে মই ইউনাইটেড খ্ৰীষ্টান ফৰামক এই ৰুমটো হেণ্ডঅভাৰ কৰিছোঁ আলোচনা কৰি আমি কাম কৰিব সেইকাৰণে আমি সকলো কাৰ্য নকৰাৰ আগতে ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ আমাৰ মাজত আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হয় এই সকলো কাৰ্যটো চলাই লৈ যাব পাৰে আমি সকলো একেলগতে ধন্যবাদ প্ৰাৰ্থনা কৰিম আজি এই ঘৰ দিয়াৰ কাৰণে আৰু আজি কাৰ্যৰ কাৰণে আমি প্ৰভু ধন্যবাদ দিম আৰু সকলো সময়তে এইটো ঘৰটো বহু কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো একেলগে মাছ পকাই দিছোঁ Let's give thanks to God and also dedicate this house Dipupen Rosan Hanse Karbianglong Live Karbianglong Autonomous Council Lapen District Sports Office Pen Patir Pipon Pini Dipu Kasa Indoor Stadium along Kasa Kadukavi Arwarim Pokebraketham Sub Association Angbong Pen Sub Association Troxy Atumapat Kasa Amaipu Anparta Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pen Suri Pokeb Achek Keronamai Pado Check Keronamai along Ia Mongol Sing Timung
EM Omar Singh Tiso, MAC Ram Singh Timung, MAC Richard Tong Biatung Chetong Dunsi, EM Arideng Pen, Tangka Suri Pokep, Cek Lapen Ason Kapatu Hormu, Ake Joypen Kerap Kapajerdun. Apor kipipon ateng kapale dunde kedoan sub association atumapan ke Ciklo Johnny APC bangso kerap pipon tuji pusi mailong CEM tujuram ronghang pangdakpon lapen kasa klembang amayalong batay ke thom anbak nang chetong dunde association atumapan amen ingthan labji apantar kasa amaipu Karbiyang Autonomous Council CEM tujuram ronghang ahinpen kasa akong cimbang pangkas tero napan so dakpen ingthan pon. Derota jalan meeting kurisu, mostly meeting last of the master games, master games ada meeting kurisu. Aku ya raih su, tipu mana kata pakai su, sukses kurisu. Jadi ini sambil saya Karbiyang sponsor itu, apa ini menolak. Aru hai bilang, dubar jadi apa kasa meeting ini, tini baru hentian nak सब एसोसिएशन नंबर आज मीटिंग के डिसीजन हो लगे तेरे अभी नाम काटी दिया एफिलिएशन of नाम काटी बेटा थमन से जानते बेटा थमन से आइटम ने बुलाम के लगे खाते नाम अच्छे सब एसोसिएशन खाली तो कर इसे करेगा हमयो ना है ये जो आने एक्सेप्ट करते उधर जीवन का तीन बार मीटिंग की सब एसोसिएशन मीटिंग एक्सेप्ट करे তেওঁলোকৰ আমি কাঁচা পৰাই ফিনিশ্যনটো কাটি দিম আৰু আপোনালোকে দিয়া পিছত মই যেতিয়া কৈছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া মই থাকোঁতে প্ৰেচিডেণ্ট থাকোঁতে মই এই ষ্টেডিয়ামত এটা নেশ্যনেল লেভেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মই বনাম মই এতিয়া কৈছোঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াত ষ্টেডিয়ামটো হৈছে Dipupen Digonto Teron, Karbiyang Long Live. Hauraghat rong sutpi along suar lua dilung hini mati silchar pen baksa dilung hini angbong kacedan rat palangprong. Hauraghat along suar lo dilung hini angbong kacedan akhir kangtang rak ajok rat palangprong. Laki nang litum akaprek mathari ahok pet ke kacibuhong kacar bukali football kapatu kacedan abang kalang all Karbiyang Long District Football Referee Academy lapen Hauraghat Sports Association atum patu PC kedamtang paituni ni pipe chok arni pen kecengsi Hauraghat along ni thoma farman pamansi state level prize money women football championship paduponlo Hauraghat Development Block Patua Klamalong Kibi Labangso Kapatu Kecepati along Silchar Boksa Udalguri Lapen Karbiyang Long atum Cepati Dunlo Keceng CR ni EM Khonsing Rongpi ahin pensi Bangso Kapatu Ingkudunlo Lapen Hauraghat SDO Nupur Bora Pen Danglok Ongdung atum Aluhi Aman Pen Cetongdun ইয়াৰ পাছত চিনাকি কৰিব লাইছো Kapatu keceng siar ni baksa atum silchar atumapan gol ni pen parempon lo. Dipupen Sarjip Kathar, Karbiyang Long Live. Pini prime time aber tabang ke lapan sikang ton eglong demit thakme kardom.